tebon atang tarang ko abo ang menjadi merupakan manatan ko bahat pun nanti atang tarang ini yang berkena santana department dari ko puyuh tu atang tarangnya ini नवा जहाँ विधेयक जहाँ कुलती सप्लावा कना संतरा डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर लेकर तांगान मानतान सी सेंटर नगरों को के orang lain pun atang dalamnya atau santai di pasar yang kedua nopo melatang dalamnya apa terlalu medam mana agak dia medam mengatur dalamnya nota menatang dalamnya abo santai di pasar nanti sampai di pasar bahaya di Januari aklas serbaguna mantan dejik Santari Department di HOD mantan Dr. Khudiran Murmu Gomke. Mantan manatan dalamnya, abo Santari Department di Majatani manatani Dr. Duli Abram Majatani. Manatan dalamnya Hindi Department ni HOD manatan Pramod Kumar Bosar Gomke. Manatan dalamnya Santri Department ni Assistant Professor manatan Kalijoran Haste Gomke. Mantan manatan dalamnya tehen abo talare sakar menaya manatan Dr. Phatik Murmu Gomke. Nibon atang dalamnya, apa talare sakar menaya manatan Pamaputra Haste Gomke. Nito uttore ban horo akwa ar uttore horo kete ni horo kana Santri Department ko dupo
Nito abo Santara Department Assistant Professor kata tahakan Sri Chanjaron Hembrong Gongke Sala Barwaya abo Santara Department ni HOD Nito abo Santara Department non teaching staff kata tahakan Manatan Derjit Gongke oni Sala Barwaya Manatan Sri Kalijoron Hasta Gongke Abo Manatan Sri Chanjaron Hembrong Gongke Pohalare yang lagi nehorai kena Manatani Dr. Duli Hembrong Majatani Derjit Gongke di Pohalare yang lagi nehorai kena Manatani Dr. Duli Hembrong Majatani Nito tehen noa sapraw kan bidai akra rena udhon ar abo poha dalare dadu talare talate noa bidai akra na udhon lagi di nehorai kana Santara Department ni choti Manatan Dr. Khudiram Murmu Gongke ar saute ko abo noa man machiri dulu akan sanam bi nehorai kana noa udhon program re sah lagi te Dito tehnya program na ulur seren ko yan yung ulur seren ko arti ako na Santara Department ni ko